Lawrence Kashumbusha Taikun Obirori chairman wa NRM wa Eastern Division omugambirizi wa NRM kandisha abakristo bo mu rukagwa ruruku omu Christ the King Parish Rukungiri akafaha rwa katane 2012 by'okwezi kwa mwenda omwaka 2025 arokutwarwa harimbara Regional Referral Hospital ya Fero Mahanda arukwitwa oburwire bw'omutima. Honorable Medias Natukunda Kaharata omunyishengero kazi wa district ya Rukungiri agizire ngu Taikun abirari cyo kureberaho mu kibiina cya NRM omudini kandi na nomuzire murungi omukaye. Omwami Taikun was very patriotic. Abe nakunda ihanga ryeye kandi arukunda n'ekibiina kyeye ekya movement. Abe nayeho mushaho yeye sente azakora emirimo y'ekibiina kya movement. Abire nakunda abantu. Abire ryo mukozi alina amagezi genzagwa aguya akozise kubisaho family yeye akabisaho ekibiina cyitwa NRM akabisaho ihanga kandi akagaruka akabisaho church. Charles Makuru meya wa Rukungiri municipality asasigwa kufa kwa Taikun arikugira ngo nentebe kanisa ya Ruhanga kandi okufa kwe yakwegekera omugomo cye arikugira ngo abiramazire kumuhurira na Isiana man mingi. Niwe munyikirize ako nyo Taikun omukambono rwa kabiri aravuga primo yeye yangabanje amajuta mvanyweraga kunkaka hari sakubiri namubuze ntikonga Taikun obuhango bwawe obu ntabwenjo taraki nankali utarakendeza Taikun arakunda enyama ntebe by'enyama wokubirekire nabihe ate bihimba bikandeho. Reverend Father Conrad Atire bwana mukuru wa Nyakibare Parish oyebembiro kwegesa ajumirire kikorwa cyo kwosya ebikwato ebyekereziya nka Bibuli ne sapuli nguno mukeno kandi ntagira kabi akabahikaho. Ekina abajamustanire byanga nimwisha kwetekereza nimuri abantu nibabagambira Bibuli nimbi leta tuzose ekigambo cya Ruhanga cyarabiraho kibi hatogu stane maskareti njire yarabiro mujogo ngweze kosachi ekigambo cya Ruhanga esapuri ngunembi ngune ya stane nakize sapuri gutuchiro bwenji uri wabati wompumiwe leta tujose ngasapuri ne ya stane Ruhanga wanje. Monica Batabaire omukazi w'omugenzi asimira Ruhanga habwe emyaka eyaba marise hamwe n'ebicence byahiro mushija we arikugira ngo abirari omukozi kandi orukundekaye oyisirwa oburwire bw'omutima. Kongo mu burwire bwa mpasire akabura gevuga yayita Bosco gwe yamutwara Nyakibare abarwi abashaho bawo muragurura yashango watuza twagarukomo omubiro nkabiri Martina Lunetwe Chikarito mutabani w'omugenzi agizire ngo ishebo akabebera omuzire enkunzi y'obwegese arikubashomesa n'emyoga ye atyo yashaba abu yashobeze okumusasira. Arabimba mukunda so kiryari yo kumusasira fire niyo kumusasira cyurire timanya chero option oyine kumusasira ya fire ningo gumono mwana kuba wero sitina haragishange orukumwanga fire kiryari yo kumusasira umutima gwawe ningashoka kumumwiri hari kuba bari umuntu w'amazima. Lawrence Kashumbusha Taikun asigira omukazi omwe abana bana n'abejukuru 9 kandi yafera myaka 58 y'obukuru. Gasha kwa Smart Robert Mugabe omuri Rukungiri aha bwa Tayari West.